my mama kwa ba de ba je Ghana TV so bread ru sasam hudwa ya bobwano ye de ebe so mo kasia bo kwanso wei ya kasia bo te watch me live on YouTube, Facebook and Instagram. Sanani de kan watch me subscribe before say me adon so say be de beto bia won sabetimi aka like na share ma afoforo so entimi enhwe bi me amaje pene me de kasia boy ebe so mo me da chihima ajowa na te aseda kese enkoma glitter and glow skincare for wasebra won be siesie hona mani ebeto so ebeye fe sa wo ye kokosa wo ye tuntu ana sa wo ye adantamo de hia ne sa wo betwa wo mfoni na wo de wo ho akwokere wo mo won be siesie wo kama amane amanso aye kama ede ama Jene organic food yenuane papa abedwaman so ayebebo mo opomodin ejina brane enemre mu jeja ho wo edidie mu ade be ye wo we hwanhwe wedidie mu ye no akofa yade bi tisa diabetes, hypertension, stroke den de ekeka ho ede abebo ho so bomodin sa ubehwe wedidie mu ye afen so wedi aduane ye organic chemical sam ne edrosam bia eni ho anu nti na mekanfo jene organic foods ede amal Kinaata herbal enso se be me bia wadobnada wo se bomodin sa won sabeka Kinaata herbal nroni bi na wanonom amaniama ayekama wo yo ba nso na white en carbone agi ahimfie ho aboso abomodin sa won sabeka Kinaata herbal nroni bi wadane amanfo calendar abosomi bia wodi wonso wampa na ye 15 40 adwo agi a bomodin se won sabeka Kinaata herbal nroni bi netimi aye wo sa emwa no eti di malaria ne weni so na keka wo ebeyi ni nyina ama weni so ate wo nwan de broni friend si clear no eno na wubenya bomodin sa won sabeka Kinaata herbal nroni bi netimi aye wo sa emwa no yentwa ye ho sema enje aboafo nkrato ye ba ye betwa so Ema yesumo yesuma merade enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de yafro enumre yakin kansem no ye be fa free Abus chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here chini na unhu Hebrew. Hey! Madam! Ajenkwani. Kinaata Hayan herbal capsule. Edroyin ti na perwate semi. Me ready a mention glasses. Obroni besi see clear. No crow. Kinaata Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edroyu pebi atwa for Kinaata herbal shop. Hey, now what? Kinaata Hayan. See clear. Kinaata Edroyi FDA ahwehwem agye atum se eje. Ebusanfo ya mama kwa baby me de ba je Ghana TV so wey eye kasie bote afeyem free examino ase na onyum tuni kwa mi yuji oh yeah and you call me yuji warriors Angela aha odinzemi ya ba betudwa na wo kire mu se abra wo wura nyuntu mu a wo sha ase so wo to nyum no edrumra bi ma Ghana fo keka ne ho asem na wo no kra de pobo ba ko na tare ba ko bosume ba ko otimi hye ne saa na wondresi ye na katamanto wo sesa ne nioma benda boutique ho no wototo ne ntare wo se ne nyina woti yo enso wo bu nani egu so sa bre no ne na wodi esi nani so eni se nka wo be si fie anase wo be si efie kakraka bi de amane maame enya tena bre foforo anase ne maame enya tena bia edimu enu nti na wo bo ne homode se de ye ntare akese ntare ne na fofo bi timi robotic ton 2 million no ono no bre no ye na dwen nya de a obese ni sika de aton ntare akese nemom kakra na ewo no obehye ne wetimi ama sa ni suade hunu no etimi abem wesanse brofo a wakan ne pempenso a wodru wa abrabom enam ne maame so na wetimi edu sam pempenso nti wo ye se obebo ne homode so obebo brapa etimi ahya ne maame anyonyam enu nti na sa bre no wentimi anto ntare pa anhyehye nso wo hwesa tebia no ene na we hu sa Nyankopon ayebi
Enti Ghana for na mo kai na Kwame Eugene shatare baako shempoboa baako chese ne album bi atare baako ne mpoboa baako ne hye wose sa bre no na ni swadi hu ana esi na nimu nti na ema ekoba ne sa abra na nadam fofo bi ekowra boutique tontare akase wonde na benda boutique katamanto na woto ne niama enso nyame ye nadom sa ni swadi hu no etimi abamu ebusia ha na brama kwan ema yere kase ebo no ABC mi a meje bra America se boy basomo eye meda chehema ajowa nat aseda kese enkoma production crew wa we je bra so a hwe men so meda se papa makramo sorry oh doc esa waba enye boko doc awona no ayedin hu na so ayi shi afiso aduane ton yema no se ne yemu yen kukuru nso nya stomach osa se den yo heartburn so asa be ka ho dem kura ni minim se fia be force na no I don't know test results na try say we nya malaria won moji 3D yes malaria na ni yem no so we no hia tinated stomach na tinated malake fama no na no ho beto no Malake, anything I take to Mac. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever na tinatet stomach mixture eyema obi a wanya indigestion yenhwehwemu hu so wanya malaria ansa na wafa adroi not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.